ai ki tā orine i ki ai i taua purongo, ko te kōhatu whakamaharatanga rā i whakarewahia i awa rā te koutou ki muri nei. Anei, kei te kitea e tātou e tū whakahi tonu ana ko he hokinga te pau whakamaharatanga e 1 mita te teitei i Waihangatia mō te kotahi rau 50 tau o te whakamaharatanga e ngā ringa toi a rā ko Nick Tūpara, ko Peter Tūpara, rātau ko Craig Young. Nā, e hāpai ake ana tēnei pou hei tohu whakamahara mō te hunga i hinga, mō te hunga i haria, tai atu hoki ki ngā kōrero e kawea tonu tia ana e tātou i enei rā. Anei anō a Orini me e te he atu kōrero. He hura kōhatu, he hura mamai. He mau mahara ki ngā tīpuna kua ngaro ki te pō. Kei te mamai tonu te nui ngā amara o tātou. Te mamai tonu. Kōhurungi e te nui ngā o tātou e ki rātou piroto i a tātou kōrero 43% o ngā tāne i kone i te rawa Waerenga mei Patumatua amati. E whai ana rātou ki hokona e aku tipuna a rātou whenua, a mātou tipuna a rātou whenua ki ngā Pākehā e hare mai ana, mai te hainatanga o te tiriti. Ka haina hia te tiriti, e tiwata te hara mai ngā tangata o ingarangi rā, ki te whaka-ingarangi a māta. Koni i te kotahi miriona e ka whenua i murua, ka are anō kia hohou te rongo. Ko tike te whakapaha kia rongo whakaata, mō ngā tūkino katoa te Crown. Kei roto i rā whakapaha mō rongo whakaata ko Waerenga-ā-Hika. Engari kare anō kia whakapaha kia teitanga mahi. I te mea, kare anō kia tau tā rātou kirina. He kōrero tuku e pūrangi aho nei ki ngā iwi o te motu, kua rūmene mai ki tō kingi tū heitia taha. I muri tonu mai a mātou, ka tai mai te riri ki kone. Anō reira, ko te wehe rua noiho e wehe nei a mātou. Ko rangi tata, te maunga, ana, e wehe nei a mātou. Me te whakahaua te pōu kōrero, he tīmatanga tēnei kia koke whakamua ai tōna iwi. He kore pakanga tonu o tātou tamari ke moa ake tonu atu. Engari te titiro tātou, he hana pai ngā kairota te ao Pākehā, hei whakatōki roti o tātou tamariki. He hana me pai o te ao tahita. Ke noho pūmau tātou i rungo tō tātou mana motu hake. E ai ki ngā kai whakahaere, koinei te tīmatanga o ngā kaupapa whakamahara i ngā pāpakanga i tū ki tūranga nui a kiwa i tērā rautau. O tira e tautoko ana rātau i te karanga o te kingi me ngā iwi huri noa kia homai he rā. Kia rite te mohio o ngā Pākehā ki aua mahi, mohio ki ake ana rātau i a Passchendaele, kare ke nei rātau e mohio ki a Waerenga-ā-Hika. Ai, me tūtera, koe rā ku whaka. Hei te marama e tū nei ka kawea atu ai te wero ki te whare pāremata. Orini Tipine Leach, te karere. Ka aroha hoki ki te rongo anō hoki taku pāpara a Lewis Moyo, aru tene Irwin, tai atu hoki kia kingi tūheitia i konei te koutou ki muri. Ko rātou kia rātou, hoki mai kia tātou o te ao tūroa nei. Ka te mua i tā tātou whakawhiti atu ki ngā whakahaerenga o te rā e noho tonu ana ki te ao toi, no te wiki nei whakatūwhirati ai tētahi whakāturanga motu hake ko Waerenga-ā-Hika hoho te rongo. Nā te aitanga a Māhaki, Iwi Trust i whakarite, nā Trust Tairāwhiti me te whare taonga o te Tairāwhiti i tautoko. I konei mātau i tēnei whare tonu nei i te tūrei ki te kapu ake i taua kaupapa e hāngai puana ki te kotahi rau ono te koutou o te whakamaharatanga nei. Nō te ata nei, whakahaere hia ai ngā karakia hei whakatūwhira i te whakāturanga whakamaumahara i te pakanga o Waerenga-ā-Hika. It's always been a difficult subject and very little is spoken about it. But I think now, 160 odd years later, it's an appropriate time for us to have those discussions. And some of the discomfort of war always creates a difficulty like that, but let's hope the Tairāwhiti is mature enough to be able to have that battle, and this exhibition is a big part of that discussion.
And this map shows quite clearly immediately after the battle to the east of the Waipawa River, a subdivision of lands that occurred once the local iwi had been removed from there. Surveyors were able to come in and divide the land into roughly equal lots of about 50 acres, which was thought to be an amount that a single man could clear that land and begin to farm it. I'm one of the visual artists within this contemporary part of the exhibition, Hoho Te Rongo, and also a co-curator with the team here at Tairāwhiti Museum. The work here, the digital heke here, they also serve as digital repository of taonga, and they are a reflection of and representation of heke, our heke within our whare tipuna. One of the stories we talk about is the ribs of our ancestors. So the idea, the concept around these works is to tell the stories of the time. I designed these blankets and it was around seeing a photo of our tipuna being gathered up, surrounded by soldiers, gathered up, ready to go to Wharikauri, to the Chatham Islands, and they're sitting on a side of a cliff face on the beach, waiting for the boat to transport them on a boat to go across to Wharikauri, and they've been exiled. No trial, just been left there. So the blanket references back to that photograph where it was a source of warmth, security for them. Plus, it was a trading thing. But for me, this whole blanket was about honouring what had happened at Waerenga-ā-Hika, with our people. The taonga of Tūmatauenga depict the battle, the resistance that Tūmatauenga and all of us to get up and fight for what's right, fight for our whenua, fight for our mana motuhake, fight for our taonga, fight for our people. So, anei the ehiri maini. Ko te paupau nei, that depicts the people that were on the whenua, the people that unfortunately lost their lives on the whenua, and the people that were taken from the whenua to Wharekauri, our people. So, and just to finish off, you'll see the blackboards. For me, that paka, that charcoal kind of burnt earth, scorched earth policy that they brought into our whenua to wipe us out. As hard as it is what it is. So it's very important for our generation and generations to come to understand what makes us who we are and how we can move forward in a better light. Kei whia mai rā e hika maha. And this stunning exhibition is open now to you, the public, right up until the 22nd of March 2026. A kāse, koe rā katoa tā māua ko mātai kōrero I konei I tēnei wā. Kua hure tātau I nāenei ki te kaupapa me ngā whakahaere nui o te rā. Nā reira, kia whakawhiti atu tātau ki te pai, mā takitaki tonu mai rā.